date 4 dagina 8 foki koi trade recap hajik tawsi mamang haftada kun trade plan tawgi matungina kam trade phangi changi so lo sawa target area du yeng si ni DXY side horse dollar index ko ni mamang da uptrend am lai ri haina plan tawgi do uptrend de dum lai re intact lai uptrend si trend phajabam lai ri changi ba trade si gold 고지마 trade phangiba koina mamangi thukba sigi kano sigi wani ye thangi ide koina plan tawgibadu sigi weekly chart sigi yenga matungda sidagina siboba pullback lakani haina plan tawgibani si level sibo do forward chart yenga si forward chart yenga kanda koi sidagi entry pai pire entry pire matungda sidagi entry piraga koi target book tawre yen abudi me angkung du koi target tan me tawre si sima du sanan trade osinkhre mathangda GBP JPY si koina mathaki si je date 1 haidi mamang hafta dagi pai ko trade sida tu ngo purakini adubu sidagina sibo pullback lakko sida sidagina sibo pullback lakko sida moigi equity drawdown base tu tawbani holding thanya da dai thadokre adubu target ti yawre si sima ngonda kha mangre only 1% na lawre mathangda CHFJPY ji mathaki plan tawbani ai location da trade phangde si jim changidre bitcoin si koina makhagi plan tawbani yung ka hai makhagi plan tawbani si trade si mai changde maram si kaigino tandagi entry trigger si phangidi entry trigger phangde si kaino hai kanda sida IDM na taga W mo pam sida si sana forward gi si ai entry time frame gi chart si yengo kanda sida gi lai se sila dei swan ka gi ne at least swan to ga si hai si swan thuara maga swan la ko di swan changa dum kain de thuai de kain de em nung kain phang si gi em je koina lawba ya ba em na te si gi pot because koina kangye maram di si gi em ji sidai na si gi lai ba major swing gi manung de lai jo pot ne si swan kai ba na te higher high do kai re ha bi ya ji an kai kalu tung swan kai ta ko ta di karena higher high chat pada si swing kai thare high bu si kai da mina si em ji ade memang agak si trade sim sangre to ulta ju tum chat kare the euro jpy si koi mathaki plan tawani either si gi location si dagi kana daily chart yengo kanda either si gi location si dagi swai dagi nataga swai dagi mathaki habu ado trade amta phangde entry trigger amta phangde jono mamaraga si jama koi changre dagi mathangda euro NZD si ju koi mathaki plan tawgi ni mamang hafta da daily chart yenga sigi zone je kai thakre kai thakra matong sidagi full game laga sidagi sana ka ban plan tawgi adu phangre koi entry trigger se phangde forward am tong yenga si forward yengwa da lai chart yengkan da yenga si se sidagi swan sum adum downtrend tawa chakre si swan kai khalaga swan laga swan chakki dum koi pattern lu phangdam ma ga si jum sangre next euro USD si koi makhagi plan tawgi bani di dollar tu kan bana maga euro USD si downtrend lai na makhagi plan tawgani sigi location si dagi si swan ye thong se adu si trade si ma koi phangdei maram sina kai gino hai kanda sigi koi gi pattern du di phangi habi si dagi si lere si sana uptrend chatle si chali pochi si dagi smaina di kai thagre adu ai gidi sida sana pullback amala aga sida changa de neckline sida so this should be sigi kano sima ID entry location la kadu si entry location je la kre entry location je la kadida adu kano to sakre sai one candle lam na dum sakre si candle lam na dani yung kungre sida sana pullback to mala amre lam do si che sima phangre duna changre next GBP NZD koina mathaki plan tawgi bani
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯆꯥꯔꯠꯇ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤ ꯀꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯕꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯏꯈꯠꯂꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯜ ꯕꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯖꯣꯟꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯜ ꯕꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯐꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗꯨꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯤꯗ W ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯋꯔ ꯂꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ sida pullback laga sidagi sumana changdi adu sigi pose ngsaigi ai changhautre ka uhogdadana thawk chatlinada sidagi entry pigedabni sarma pasidagi stop loss lere sida target odo 1:2 2 1:2 dum phangadu putreni sigi ma changhautre miss tawre hanta kaptagi oina KJPY si entry amta phangidre mathaki plan tawgani adagi AUDJPY sisu koina mathaki plan tawgibni sigi eleramise aduna sisu chamane koina daily da sigi mapa sigi measure hanagi resistance zone am leramse si kakhakramina sida pullback am lakanda sidagi swaidagi hana entry tawga changbagi hana plan tawgani adu koina forward yengasi structure do phangra hana ngame sida koina si line chart on thoji yengasi sida ure line sidagi se smaina lower low sign same si kakhakra matungna si kakhakra sida pullback laga sidagi smaina changa do sigi pochima sigu changautre thawk chalingaida sisini sigi la ni pochi smaina lower low chat pochi sida kai sida kakhakra lower low sida kakhakra kemudian kaire sida pullback la sida changa do ngautre mana hanta kaptagi oina phangtre si AUDJPY sima phange GBP NZD sima phange aduga gold sima phangba trade ahum kaptagi oina plan tawda changhau si gold sima changhaure adega GBP JPY si mamang tadi holding profit koni si sima dum thalokre adegi GBP NZD sima changhautre AUDJPY sima changhautre kesu kaide next week tadi miss tawdnaba loina mathang yawnaba tawsi okay